mentena se ema obi nsisi ni obeso osisi no yes sisi ni bi letimi konkode ne ko wanim ba timi konkode ne efa ko wanim ba na niyema enkoto temfama ya tena se no na ya tena se maka jo so ko MC ahwa na Kevin o ya ta obo adwuma ba ene Kevin ba no abo ne sneakers bi na o de bag bi abo ni mu ageze odim ze numere no engine room ho no obebo adwuma saa na Azuka ono so Azuka be ma no onzo hyekyere obo adwuma pa asa niema ebekoto te dia mai saa na abehunu ye amansante interview so fefefe nso a na meka wo se David obo adwuma David ne ho fefefe be ma tentere kokko bi saa nso na kuo be jasisi mpirimu ono so obo adwuma ma niema ebekoto te pa de maye producers ene omama ye nsemi bia ye de ba bedan wo eye nkwanta bisa Isaac osi ye nyina nkwanta so ntwe omani nanso ebremu ni abrabom ye de na ya na ho ana ye gina saa enso na kokosachi frecha entokapeni a debiara da wonchiachia ene yele so wonchiachia odi se di wako break ade so wonche obi abi on basem and say ngom ne hang of ugu ni nsawo hang of akodi di police panyin bi atem e wo kwan yi so the police dey say wo inzigurumo eduomo so bo adwuma pa e ma da bia da nya bi de besomo afi Asem Mpe Nipa panyin atena se wagyeji adem ene no duru Friday say friend casual unyaye ne sa na omia ne jeans na o de cake ne to so a na say ye adwumadie no a na ye ko ede akoyanim amane ma akotote de ama kwaku bibia boko de kwaku bibia boko oja be ne den kamo dak no sha ba ne sa nankopon ho ya fiti dwada de abedu fi de na so de atwa aya de pa ye bo an say obi ahwe ho so ye ye listeners ene omo senior college no obi biara do tan yen do chiri yen do pay asem nyankopon enhwe obi aso no nsacha na dwen ya nyankopon do yen wo ye chen nipa ne bebre utwum tan ye chen nipa ne bebre because de bia meka e bi sine yen so sine bi sa ne tie wo wi ase ne sa wi ase obetran wi ase ma wi ase ayo de ti ye ko ye obetran ase de yen cha ma me Sarakuba boutique so ame baby na Sompa first on opposite going for the station ahwana mama me na me nwa ba odi ni dwuma na me nchi ajaba jiwari ajaba nso odi ni dwuma pa na kwaku ewie no ene se futu sem ho ante na obi ka chem se na dwudwa ajabia no fa ye futu sem de ekobo ne bra nti Monday abra ifiada yi de minimisa manfo eton ehwe se ombenya futu sem kwaku yanko yanim na nsem bebre wo yanim aye beka ye ko yanim na ye yanim a na ye ko se ye ko yanim dia na meka se kitima obu akwa obu adwuma pa so doctor panyin ye friend kitima no o se wosa na etetiwa na fibroid bi na etetiwa wo ho aye de dia ma enam nsa ya de na age wa boso a Dr. Kitima se menka Jose tutumidika bra ejusu ebu akwa Matadis Junction and as a Matadis are solid anymore. Utra solena, Okona chipe, a kitima, a honor war, and Yara Quankura, with the Oko Buaka Nasa, our branches and Yanka Oko baby any quino. Okoka crab, the driver bear 2 minutes pet. What do Kitima Matadis are so down? I saw down a honor Dr. Kitima. Dr. Semen can't say to me the cap. Fa dear be a tate on a ha wa blabum, blabadan and Yama, and Cotote, Emma, Doctor number in your friend. Najin Chimo Media so 0246 914 717 0246 914 717 0246 914 717 for Doctor Obejo na niam akotote e de amount togbe aban keke azigbirigbo zone karu kagoka togese men kanjiro sem ejusu bomfa na odi ninkuyi ejusu bomfa ehwa na odi ninkuyi ti togese men kanjiro se tutumidika na ade bia etete wo ha wo no fa beda no togese men kanjiro se onya beduru ha udi onya duru bomfa hospital junction ha fa ne number ne frɛ ne nkura no be ba be hia ana abusa akora wani be bɔ no so se me ko togbe aban keke azigbirigbo zone karu kagoka ho nkura no kura do be ba dodo kura edimpacho eye jusu bumfa na toge aban keke wo spiritual issue bi afa godan toge aban keke obetene tedi amount but obi atu aduro wa hwehwe mu ayale bi ayew uko hospital so asi bibia ni nipadua ni mu toge aban keke di sa adwuma ni nyina but sika sem nkoyie akwa atwede amount empo akwa koduru mpempenso se wo ye adwuma mpo sika no huna no odi sika to ana so atia
togo ye togo se o ya sre ni upe bambo sonko ni etuo kasawa ye be so wo pro ho ba ye togo aban keke azibiribo zongaru kago ka fa togo number ne frɛ na omo ama ne mango tote mfama ho the number ne 0244 48 4747 0244 48 4747 or sawa 0244 50 66 20 0244 5066 20 ofre togo aban keka obejo so na niema akotote dia man Lawson beverages papa Lawson se men kan chose fa wonu oyade ye nyina abra na won sam fam na afi owie nso so a na wo che se delay man so na de ba yo won na aye nsan sa ya duro na sa ya de friend delay man papa Lawson dia afi Lawson heba ewo edwa so ma area bi tete niema nkoye wasetenam oya na obu nsa wote yawo ene niema keka ho sa papa Lawson se fa bedan na onsa sa ya de mfama ni nuro ni so abudwa so de also pe Lawson ni nuro bia minim ya de teto se ye koko se ye fibroid se ye ulcer Lawson so obeboa na niema akotote de amount the number is 0242 133 577 0242 133 577 no 0248 619999 0248 6199 99 ofra de be man na niema akotote so at the amount Osborge Enterprise semen kanto se tutumirika wo famirika we nyina brabu akwa Osborge se wono de niema woton ya television o pe TV ani e fa TV a eche TV e boda anwa ye yi akọ repairs ne bi emfie nsia mfie aduonu achi ana watuma wa ya firi wa e Osborge ho o se bra baji bi no no niema no okrevra brochiro aha nkofo de a 1 year 2 no a ni nyina no aboa no de aba ti ahodi wom nya ne obi ayusu atete ye 40 ye later no makọ repair de aba ni bia ube soto TV ni emie so da the TV na fe home use pa party tutumirika nebra beje odi na niema enkoto temfam wo Samsung wo Philips TV wo LG obi wo ni TV awodo bebere a ube pese ube use no ebi e wo na kache ne number na 0277 788 845 0277 788 845 and also 0244 363 663 0244 363 663 offer Osborge for on bejo so na niema akoba bi pese eko ede ama Samens Vata for no Samens Vata heba mixture no bo adwuma papa Samens for se men kan cho se bema so pese obema timi kosi na nim na di nkunim ye mana bosobode oba no so leka ani o ma eska no wo ye aduane a eye Samens Vita no kwa pe omo obibi e frem agan no be ma obi na nya bobo ne se de o ma kire wo no a boso kosi na nim a opimesi ase ye frɛ na na ampa frize usisi edi ne hene ama ne ma ekotote Samens for se nya no nko a ya de bibire biala e wati as for sa di so etete wo no tumrika va bedan on ombebo ama ne ma ekotote pa e de ama wo number ye 0240 616061 0240 61 6061 and on 0205 57 35 55 o from ombejo so na niema akotote dia ma ba bia druso no eya futusem se de da ya de blam no wonso beje mre na wadu futusem ne akon akoya nim omo no akwaku ye nche atiefo ne ahwefo biem ewo second time ya de dwumade na ebe hihye so okay eya afutusem megidi ye se de bia ye tufo do befa okay do mfa so mfa because de bia meka sebe bakwase abakrom futusem ma ye tuyi eye obi ahi eye obi nso de na se ye ode nso a kebeboa na ofa nso a kebeboa ene obi ka na na futusem ye de befrafra kakra okay ye nkono baako na mom no ma no bedodo so kakra ene ye tia wate se kwakukon na ye bekọ enim kwakon na futusem ni tire da so ye emere anase na nyinanse sanity ne enane emere ne nyina ense agenti no bibebu sase ye kanisa kwakon se nipa bi ti wiase a onim se obeweni akosi awiye na nyina no yeah obekosoa ne kwageman body sa akosi awiye yete na mama ka sanse nipa bebrede omo ato omo no ma bi so a omo susu se omanya okay
ɛno nti ɔmo nwen so mbetwa mu da